Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haringkat ki officer berkinangalam shnong kamolai nongkwat menta kalai tare ujimang ki lahir panet jungo ya kajim pentre ki ban pen itnat ya atli ki kshat ki badon hakani kathan kata kshat bishop kshat bidan habakran berkinong thok khubor uba tebor lang pathau baderu MDC kamolai uloong ba kshat bishop lani ka Bishop Falls kadi ka jaka kabala pau bha kum ka jaka jok kai pethei baka adon hakamap jangkari India kum kawai ne ki jaka jongakai ula benrab bakumba ula kular ban penbhaya kani ka jaka ki kam kira yat baling ba kani ki pajba ka jela kin siyo shibun ki jimentoy lakade hakayo kam yo jam ne ki we de UMDC ula thu bahang ne kindan ki jaka bam ki dukan bandi ki tiar ki bami na ka jela patkan don ru ko open gym pat ki we de Burom ya kasnong di romasnon dalang kapli kam snong takidan ki officer na council be wan lang na po Tinggal play iya kan sistem boleh no, ngila penyu yang ni scheme yang bagai council kemudian penitnat yang kini kecekan, maka ni kini kecekan bapau bahang kemudian kamu cuba kai pertai, ke Bishop kemudian Falls kini kecekan kapa labenah kamap tu kenjel tourism tata krama kalian juga ke MDC itu kepuar, nasim kia berpenyu yang kini scheme, nak kapta pen bahab yang kini kecekan, begini awal kering kinong cuba kai pertai, kenapa? Kinong juga pergi ke dia bonon pet. Namar kumakalong mentahi ka tourism kali kawai ni ki kam ke bala ban dia cuma toy nam tak kinong sosno amde tang dia mulai konsensi ni ke jelai berkoi namar ngi don ke cekak tenap tini por ngi wan pet tang step dekat dengan ngelam snong dekat officers of this council bagi pet ni citre kam kala nang ya sha ba krinti bagi dia pedap kam koi kini kadang bagi dia play pan nak kapta bagi kring kinong cuba pertep kinong pet Ini kita cakap itiang kepada pokas nong mulai konsensi joni. Kita kadang juga harus simkia, berpendap keluar kini, berkembang lah. Kular supaya bah bagi keladur kita cakap. Mentah pilih saya cakap lah. Citra kelam ya. Kini tiba hak por bobiang yang saya berpilih lagi ni. Kerana ini orang kering itu juga pertanyaan maka mulai kita cakap kepada konsensi kepada pun kita cakap kepada kinong corak pertanyaan. Tentang ini Bishop Don Falls, kita pej ke Don Bosco Museum ru. Mangsi ke jing tu jukin awan cu kai patai te kawan rak ke jumpai nak mta ka jala ba mta konstruksi adon ki jing tu nak mta bangin penyo la yo kami ki kun samla nak snong ki pet ta nak entrance saru katukan ningut ba kinong pet la don kinong pun khoi te nak takin don ki cafeteria ki ba nak liang joki ki ba shimta ba chef nam ta ki tores ba nak turu ka kandon ke yo kam nak takin don ki stall ba kin die kini ki tiar gitar bede ki jing longker pang jong kini ka kini ki handicraft ki jongi beliau personal tenang ni play ka direct employment but indirect employment lawan lupa hasil bakal nu keceka ke bawan hi ki terus setu ki warai ke pisah mo te kalau ke jemto ki tiba maka dia kecing penolong jongi kini kam kon samla ke sayo kam ke jam nak ni ru kalau ke jing mentoy jing dan ki open air gym ru Kibala syai kita berkuat banuan kin room member yang jom kilak banuan kai kilan met mestep dan yeno no berkuat te nak taru ka kalap yo kam no krami penta kai ke progress jom kam ko bangilamut kum ta he kalong te community ba kene kam ngin pendap no por ko biang kana mangyo ban pleno ngilap thai kontraktor ba kin speed up engineer jom ngi berapor ki ban pet te kai kam tak lama ya bagi community bagi pelong bet kam keluar ini kam kerang bagi dia orang petri kam pat ini cekah. Tracking. Take a viewpoint.